jirtu ijoolleellee fuunee anillee na fuutee bilqiisa sun fiddee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة وطاقة وردتنا وجمتنا أهلا الله سنيدي من جرا مالين نودي بتاني مالتو بالكيسة منا كيساني اسم فيديو جون كيساني نولا مغنو غاكم عقرتانيتي رفنا جرا خنو يادو منا رانو راقبو ديديتي أكسيت فرع وانيو قونون جرتو أما أصدرالود آرتي لكم ستي حالة بدا الرئيف جاي سيتي سيوتو طافي وردتاني كسي والقبني من الراقبي عرصة عدا من خي فيديتي انجرا خنوكم عقرتانيتي mana fideeti injiraan isiniin jaa daawwattootaaf hordoftoota keenya kadura salaamtaa gaafadhaati samboo dala qonqon ofi salaamtaa gaafadhu najma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huno gaarra saadaa ta'inne bira finnee jirra saada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaa fi hordoftoota keenya jechuun baga jiraattanii nutillee baga jiraanne arrallee kuno mana bilqiis jirra akkuma gartanii ijoollee tiyyallee furadhee amma ijoolleen mana san jirtin gurin jirtu ijoolleellee fuunee anillee na fuutee bilqiisa sun fiddee kuno gaas jirra asitti akkamnarraan tana. Yaaddoon takka anaan bee ijaa takka bilqiisaan bee ijaa nutummaan guutuun har'arraa wal guurannee dhufnetti haa ballattu jenneeti. Inshallah Fadhuun talallee afi dhugaanuma agartanii wanni manarraa nurraa gabbahuu didee mana keessa taa'uu deemu intaluma fiduu deemu isinillee akkasuma quba addaa daawwattootaaf hordoftoota keenya. Oguta kanurraa isinummaa nurraa gabbaa akkam godhuu deemaa boodeesii tana mana keessatti taa'anis akkasii sumayyaa qabee irra fidee ganamni tokko ni beektan hanga aaru mee isii tana maaltuutu itti mul'ataa akkamii namni kuni maal yaadaa maaltu itti mul'ataa isinillee laala daawwattootaaf hordoftoota keenya hay dura najmaa eenyuu fidaa qoonqoo dura nuu fiddi. Najmaan kun akkasuma mana nu eegdee qoonqoo nuu goote maashaallah. Akkasitti nu eegdee isinin jenna. Nu fidi daawwattoonni illee naannoo wajji nyaatanii. Baarkala. Maashaallah. nyaanyaa dhumee saadaa ta'inne isii tana guttaame isii naa hin nyaattu. Wallahi tolchite akkama. Ay maaliif baatoo ofirraan baasine? Waa isinii fidu gabbee musuma saniin uffadhe barsanuma booda ofirraan baasne. Saada fayyitee jirti alhamdulillah. Atis gana saadaa ta'inne waan takka yaade sababa haati tumamnee si arrafamnee si ijoolleen teetis ni jirti mana nyaata nyaachisee ijoolleen rafanii jiranii. Inshallah atis waan takka yaadan isaas yoo rabbi sirreesse asirraa hojii abbaa mana keetiiti abbaa ilmaan keetiiti karaa walirraa dheexan hin jiru isaas rabbi haa qajeelchuuti nyaanni xixiqqoo qalbii isii tanaafillee taatu bas iftaah jettee yaadumaa fi cingii dila kanaa ofirraa xiqqeessituuf mala nuti waan birootiif isii asin finne isiin isaa harkuu hin danda'u jettee hiitee aaraan duunaane irraa asitti hafuuraa fudhattu jennee dubne gaaninis fuula isii duraa deemuun didee miti. Hammeenya nuun fudhatina isinillee. Aywa saada bilqiisna raafuutee jee sumeeshaa fuudhee amanatti deebisu nuti biyya sana ammas meenuma laallaawu haa meenuma laallaawu walumaan waan inni deemuuti deefatte baafachuu fi mana bilqiis dhufne malee mushas taa'uuf illee miti yoo ammoo inni saadaan irra deemte jee muciyyoo mana geeffate manatti deebise dhugumatti barbaada saadaati barbaada ijoolleetis itti ol deebina Angasuuf biyya lamaasatti asuma jirra inshallah. Eni laalla dhiiroo kam godhaa ammas nu jala dhufaa moo intala san mana deebisaa yaadduma baru wal dhufne maaliif isin tunis aaraawwanni taatiin maas eega mana deebite alhamdulillah fayyitee gadu ayitee saniitu bira jira inshallah isinillee nu galatoomaa nu jiraadha sanii jecha amma mana deebisne eega mana deebisne booda hunoo qayi gabbahi isinis ni aarte qabuuk isaa jecha akkas taatee isii fidee mana akkas godheecha akkasitti aartee amma saadii namni kun gisee nama si aartee agas daranuu aarta maaliif aartii xiqqishomma fiifu amma akamarraa dhufte sanii jecha aara siitillee abuufattuu xiqqoos finnee xiqqoo hafuura baafattee isiillee haadhaadhiyyinee manatti akkasii suuta haa mana isii deebisnaa inshallah ammoo isiin daawwattoota yaaddoo kanaas eegaadha mee akkamitti mee maal godhaa mee narraa deeman yarra wal guurratan intala isaanii fudhanii kutanii intala tanaa fidedha jeenuuti isumaan laalaan isuma jalaan dalagaa wanni jala dalagu hin jirtu yaadduma jala dalaga harkaa isinillee kheen ijoollee gadi hin baane amma ijoollee giseen fuudhees nu jalaas gadi hin baane uno ijoolleen amma hiraata nyaattee ati raffistee kurfaa keessa rafu jiranii saniifuu nu jalallee gabbaa'ee maaliin ban namni kun eessa gabbaa'anii maaliif ijoollee fuudhanii deemanii
shillaan nurraa dhabee jira dantaa nurraa dhabee jira. Nu wajji nyaaddaa isiniin jenna daawwattoota abalza keenya koottaadhaa nu wajji nyaaddaadhaa isiniin jenna kun akkana. الحمد لله رب العالمين كنا قوفنا جرّا كاغتني داوتو تابلو خينيا كنا سعاداس في دني جولس في دني منخي جرّا منا بلقيسا عبد ناصر أكسر دفنين وجلال لمبانني لالا انت لارا في دي هو دقمان قانوتي دي ميارا منا في دي جتي أغرّي دمتف يادو كي سنجتني نوتي صومنا سين ودي من اللينين وجنتي أبا المانيتي جاسا جارتي دا جدو إنسان نو wanni jiddu nuna ke hinjiru jannati lakin inni yo duguman nu gabbe khanara nu jala be mal tani malif turani malif jolle gurani jedu fe khanu banne yo taate isiga kasitti arre hidan satis hidan sidasati lakin badi tijiru khana hada ilmasa akka khuna dukum sattes kuba kaba manati mal taate diro kam gote ni arke takhima geises ni beha لكن ديرو يسينتنا عارج جلتملي عارخ يسامباني أكم تاتي إيسا دايته قافتي نجل ديم قبا إني أما مالي جرجتشو واني نجل ديمين وهوبتشو دبيف سمية منا في دوديم لكن رقما يونو تي سمية أغره هنديف نسمية ما دينغة تنجلا دو خاتم غنا نسي چچبسي ركو يسي سنتخي ساباسي يسي چچبسو تان سمية سمية بلتي نما خيسا باتو باتي توكي چكا خيسي أكايسي ندابدي توكي چكا خيسي ندابدي جارسا نما ورا الله سنتوه نبر بالكيسنا منا خنا دو فسادا منن جرتو دلا منا خنا دو فتولا دودو نوي مادا جنن إسانو نفي مالي سنيفو دلا نما قويته جرتي دلا نكتو جارسا نما ينفونا جارسا الله تيتين فوداي جاني جارسا نما أبا إلماني جل ديمته چونمني توكي چكا إسا بربادته توكي چكا سا جل ديم
abbaa ilmaan sadii bultii namaa diidee bultii namaa laayitee har'aan tan tati sun odoo akka aarteen akkasii summii dhuydee waa taate har'a maalime tanani dubbanna dubbii tanani dubbanna qaanyiidha wanni akkana namneen jaarsa namaa jala deemtan jaarsa namaa jalaa dhaabbadda jaarsa namaa jalaa dhaabbadda isin yaa'ee tokkicha akka keessanii yoo feetan bultii namaan laaqina jaarsa jaartii nagayaan ooyefatee bultii isaa quba qabdan isin akkatti jiraatan sa'aadaa fi yaaddoon mana keessatti agartan viidiyoo amma dura isinii maranii isinii gallakkisan akkatti wal jaalatan akkatti wal kabajan keessa seenteeti ummata laayite laaqamtuun bultii namaa laayite bultii namaa bittiin godhuu feeti bultii isaan tolchiti. bultii tam tolchiti isiin bultii namaa laaquu malee. Anfaan bartiyyatuun itti iftiyaa bilqisteena sumayyaa jenna yoo sumayyumaa maqaa kaasee harkumaan na fiiga. Eda saadaan akka ittiin micoota maaliif akkatti itti fiide jennaan isiin maaliif nusni afaan kanaan haayi bilqisa maaliif akkanatti ittiin dubbanna jennaan bilqisa nama guddaadha jeetii isiin ijoolleedha tanaafin akkatti itti fiiga. Hiriyuma na godhate hiriyuma. Yoo na arke. Intarati mana kanaabe saada si tokko na godhu jira anaa jartiti yoo an fedhe godhate jeeti mee maaliin ani isa godhe cal jeeti kaanii ulaa cufadhee ta'uu laa baneena seenaa bara. Kayyee gabbeeyii mana kana anfaan dalagu an kabajaa saadaatiif malee wallaahi namatti himanii wayii dhiisanii harkumaan na fiigaa. Nuti nu kabajuu qaba nuti illee dhuguma isa kabajuu qabna isa kabajuu qabna. Mana damnee wayii mana isaa deemu jira dantaa saadaatiif jecha jira. Laakiin akkasii nuti illee inni yaadoo maal kan nu beekaa. Akka namni takka nu bira hin jirre kophaa yookaan harkatti akka fadheen godhaame fadhoo sasiin na deema fadhoo sumeeyyaa mana fide amma isin irraa sodaateeti. Yoo ammaan tana isii ciyyoo tana mana bira fidee nan dhiisanii dhufee isin kophaa isii waan godhuu nan teessu amma isin gan bira jirtiimi tanaafi bahii mana kanaa bahii akkanatti kurfuma keessaa yoo gabbee saadaa bira dhaqinta saadaadhaan maal jette saadaa irraa maal feetanaan jaamee maaliin jaanaan isiidha. Maaliif waswaasaa tokko jireessaas. Kana jalaa baasanii silaa jaalatee bar dhalaarotti ofii kan isiin dhukkubsattee mana homaa jirtu bar intaltiin na sodaattee odaa dawwaltee na dhaqqabee ittiin akka na yaamti. Fiigaa dhufe maaliif dhufte jennaan dawaa biti naan jaa nama yeroo si wajjin dhaqqabuuti mee dawaan mana bitama rabbi sodaadhaati. Mana bitama dawaan ala bitama malee. Fiigaa dhufe achi hafna godhee hote. Yoo mana jiraates haf. Intala fidachuu fedha ati wanni mana keessa jirtuuf intala fidachuuf si gabbaasee intala san hanga haakima jiru san intala san fidachuu fedha inni si aree baga teessee mana san baguma wanni goote ammas laakiin jala inni akkanatti nafu saadanni fide malee mana isiirraas qabee hin finne daawwattootaaf argata kiyya namni bultii nama hetta abbaan fedhee yoo jedhani arra bultii abbaluu fi abbaluu addaan baasa yoo rabbiin adda baase malee ilmi nama adda baasuu hin danda'u. Tamam isaan jaarsa jaarti ilmaan wajji qaban karaa adda dhaqanis hin qabu yaaddoon kanuma saadaati akka sumeeyyaatii miti abadan sumeeyyaan dhaabbatte sumeeyyaa viidiyoo kana kunoonni agarta dhaabbatte dhaabbachuu baattaa waan si dhaabbachiisan. Isiin gana intala xiqqoodha intala dubraati shabaabni akka isiitu ni jira gurbaa ilmaan sadii maaliif jala deddeemtiin jaabar. Waan itti harkatte bayinaare waamatti harkatte malee wanni jala niin fadhatte mana nama odoo agartuu jaartii isaa mana keessatti ilmaan isaa odoo agartuu sanamni kun hin qaanfatu xiqqishallee ni qaanfata. Xiqqishalmi namaa qaanfateeti maal naan ja'anii takka firraa yaada. Namni saadarra akkana godhee qabdi saadaan ta'e na baraan silaan saadaa ta'e salliita danfiseetiin bakka inni ciisutti itti naqaa. Namni arraan tana kana isii irra fide kana booddeen tiyya maalii anoo arra akkana godhe kuni anis booda akkam na godhaa jettee jaarsa namaa jalaa dhaabbadhu sumayya yoo mana sanitti illee si arke asin dhiisu takkitti tana tanin siimu. An jaarsa saada yaaddoo fi saada adda baasu an tana abadan keessan jiru adabadhu. Warri keessanuu si didee oggumee akka isa firraa ari'e wanni isa jala deddeemtuuf maal isa jalaa gootu. Amma isin bizee mana yaatan saadaan ofiin jeesittiin dubbanne. Wallatti itti himne yoo yaaduu muciyyoo sumeeyyaaf inni wajjin dhufan nuti walii jenneen muciyyoo deemne inni amma isaan garuu raakutan jee waan inni dalagu laaluuf nuti. Sumeeyyaa isa adabachuu baatte adabatti goona nama adaba hin qabne adaba barsiif adabadhu. Warri isaaniitu hidhachuu dadhabaniiti
baate mokkam nutu qabee dawli. Eega warra dadhabe. Egaa namoonni haadha abbaan dadhabanii kan maal bahee nama deemu tokko. Namni intala dubraat akkanii qaanfataa asit dhalattee gizee haatee dhiira biraa jala jaarsa namaa jala deemtu warri nuu dide adabatteen teessu ha warri kanneef jaalatee kanneef heerumti. Akkanuma haatee jaarsa namaa jala deemu bultii namaa laaqu. Uummanni kun nagaa wajji jiraachuu turanii bultii isaanii laayitee akkana godhuun kun gaaruma. Haala kanaan nama gaanii mana keessaa nama baasu dhiiga dhukkuba meeqarraan nama ga'u wanni kanaa kun bareedaadha daawwattootaaf hordofaa keenya. Isinillee komantii nuu barreessaa. Ani ammoo fuutee jaartii namaa mana fiddee injiina wal taane nuti dhufnee bultii teessan ooyefatanii bultii namaa laayitan kayyattanis bultii namaa takka kalaaqu jirru sin jirru saniifuu komantii nuu barreessaa daawwattootaaf hordofaa keenya. Hanga video biraa walitti deebinutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.